Ja volim da smrdim. It means I love all the people. Ja volim da smrdim. You just got pranked, huh? Stuberi, sada sam u kampu, došao sam tu pre 2 dana, mogu da kažem da će biti cool vlogova i evo kako izgleda naša soba. Kamp u Jacksonu, da ima neku manifestaciju, ne znam šta je ovo, ali deca su se okupila i skakaće sa džakovima, trkaće se. Znači zašto ovo vlogujem? Zato što sam jako klinac to radio. Evo gledajte. Nadam se da ste vidjeli. Ovo me jako podsjetilo. Ko bi rekao da će vidjeti ovo u Americi, brate? Ovo smo mi radili kao klinci u Subotici, brate. Evo igramo jednu igru, treba da sedimo. Svuda u krug, čao, ovo je ona, ovo je Ilija, svi sedimo ili u krilu. A ovo je, your name? Sofia. Yeah, you're making fun here. Real good fun. Fazon je da nam kažu šta treba da radimo i onda se vrtimo u krug i sedamo jedni drugima u krilo. Znači najjača igra ikad. Stuberi, ako ste se ikad pitali šta Amerikanci rade u slobodno vreme, prave kobasicu. Cheers to kobasica, yeah? Cheers to kobasica. Bravo! Yeah, that's my cousin, Bo. Yeah. So satisfying. Znači, ne pitajte me šta se dešava. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Eto kako to Amerikanci rade. Pevamo patriotske pesme. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. U bioskopu, ovo je Ilija Burazer, Ilija Bosanac, a pogledajte, ovo je moj rođak Jared. Daj mene malo snimiti. Yeah, moj brat Luka naravno. Aloha. Say, ja volim da smrdim. Say what? Ja volim da smrdim. It means I love all the people. Ja volim Da smrdim. da smrdim. Yeah. You just got pranked, huh? Počće nam film, gledamo Tarzana. Posle toga idemo nazad u kamp da spavamo. I eto, to je bilo to, javimo se posle. Evo me na crossfitu. Ustali smo u 6 sati ujutru. Idemo u neki gradić da posjetimo, imat ćemo bazen, moćemo da se kupamo. I možete da vidite ovaj američki autobus. Znači, iznenadio sam se, žuti. Znači, pravi oni kao iz filmova. Take a selfie. Gdje ste Stuberi, evo snimamo vlog i... Ajoj, ima da se razbijemo ovdje. Idemo da planinarimo malo. I onda ćemo da se kupamo na nekom jezeru. You want to see some muscle, huh? Show them these abs. Ovo definitivno neće biti u vlogu, znate. Evo šta su upravo kamperi uradili sada. Strušili su ceo sto za beer pong. Pogledajte ovo kakav su nered napravili. Ali sam ponosno kličo, živela Srbija. I ćao ste ljudi, novi dan je svanuo. Počinjemo ga sa crossfitom. Evo, 6 sati ujutru. Dobro, sad već pola 7. Završili smo crossfit. Popijemo kafu. Jako se ostaje kafa unutar. Attaboy. Good boy, Dushan. Oh, Good boy. Do you like pretty him? good. She takes care of herself.